Ningependa kushukuru sana Akothe, Ekodida, Musilia, maana wakati walipiga kelele sana kwa social media, mambo yameanza kuwa mazuri. Hajakuwa mazuri 100%, lakini at least somehow. Na kwa sasa niko na watoto wangu Sky na Dani, niko na wao. Vile wanaogopa kamera sana, wanaona kamera wanaruka, maana comments zile zinakujanga. So wako hapo, na Mungu abariki sana msichana ambaye ako UK, ambaye alipiga kelele social media. Sasa wako sasa, nituendelee kuwaombea polepole Sky, ili mawazo ya shetani yafanye nini, iwatoke. Bado wako na mawazo mengine hapo, waendelee kutoka na hiyo mawazo polepole. Unajua healing is a process. Wangapi wanasema ni ukweli? Healing is a process. Useme sasa mbona niliwaona na mzai tena wako wapi sai? Healing is a process. Lazima wapone polepole mpaka wakuwe wako sawa. Amen. Na wawe wako sawa. Tumekuwa na wao weekend, bado tuko na wao, and they are good.